College Pu Speaker Kalome. Nia kan share tel angin Autonomous District Council Pathum Teso India Constitution 6th schedule to the Constitution of India Noya to nei na rang nei. An nia kan share angin kai ni 7th schedule Noya state sarkar chuan thu kan nei ya. So tiang chuan an mania in real bolan mania Royal na fel tak te pon nei an nia tin and Constitution and Conduct of Business Rules tepo an mani chung ko chung chang an real bol na tur CCB rules kan ti mai thin kha an ya ti chuan tun na ya hian hei be se lo takin kan traffic lo ka ria kan host tepo hian Pu Speaker kan sia ta tulin ka ria a hei kan member za om tak Pu RRR chakma Pu Rasik Mohan chakma ina CEM ni chunga MLA ni bok la ya hian Office of Profit dan bo chiang dewa puin so called notice pe kania hi governor instruction ni chuan kan governor hian dan hi chiang chia lo moni o ti hi opposition za om vio na governor ming timela depo han lamri la India dan pui kan en chuan Office of Profit chungchang hi and Article 191 disqualification te dan phung Pu Speaker India dan puya hian in ziaka tin disqualified dan tur chu Article 192 chiang takina in ziaka chu ta chuan Office of Profit Pu Speaker rem tina in Office of Profit chungchanga in disqualified tur chuan governor in atithaya mase governor khan ECI approval ala ka ngai ni hi chiang dewa ka rian na chu keima chungchanga po kan ZPM unauten Office of Profit bo chiangin governor complainant thena governor in ECI a thena ECI in ruling feltak judgment on siama thiam ka channa te kha chu kan riat vek kha tin kan sarkar tunga po hian gazette copy te governor danangin governor thu chuak le ECI thu chuak gazette copy milan chua sak te kha kalom committee kan soitel duwa chu wang chuan Pu RRR chakma a hi so cause notice hi DCMA department na peturan lawang an lung oi lawati swalte nei ni chuan a thlen na tur dik taka thlen tur ani mele ti kha kan soi duwa chu tiang tho chuan tun na ya tho LADCCM Pu Vizir sang chungchanga so cause notice nge ka hrechi alawa engani court decision bozuin DCMA tangin hriat tir na nge so cause notice thomo na Pu Speaker pe kania hei hi DCMA hian so cause notice pe engamo lung oilo na nei ni point a chairman a sok khen tur ni la langa LADC chairman a total chuan chairman chuan a ron du chuan governor a ron tur ni chu wang chuan heng so cause notice hanin pek te DCMA ti hi enroll lo na governor enroll la nge ti ni em ti hakan zon non le tiang zo na kha chuan governor enroll lo ti ni a hret pui lo ti ong ngai lo ti ni a heng pati khe sa hian governor hian het tur hian ti mi ti hakan zon non le ni ngoi teu governor in a hret pui em ti khan mo zo na ber chu as a thu zir hian han soi ve de ngai ti hi om ve a hret thiam thang ngai ni a in minister bila poi soi ve tho kha district council chungchang ania kan assembly hian in thui tak hi kan soi thei lo te po mai theng po ni se dan le dun lampang kai noi thila nia he ta chu thui tak kan soi thei lo mai thea zona chu chiang e governor ni set puem DCMA so cause notice a pem mi ti ani kha le zo bel zo turin Pu vi ma som tlo lung lei not bel tu zom tak lo so mang Pu Speaker Kalome kan district council and minority affairs department sang to minister duam tak pusila soivunga chanata na ka zo belna chu mara tribal hostel delia saktur article 275 nuaya sumsang santo nuai zasari chuang amun po MADC na mani sumano leito kha engtika sakchan tu nge tilai kha ka zo na ni e Kalome zo belna zo turin lo tlai west bill tu member zom tak pu si ngon lian chunga lo somang Pu Speaker
DCMA Minister Zobelna kan Zoduchu DCMA DC and MA department here ADC tenhena Aikal Sorlo Chungchang DC and MA report turin ariatir zona azotem zota se engdan lo sanin nge azo minhil thayem tiania panhina chuan date ni sari thani sang ni la som ni la pali pu speaker ipal nain memo number A60011/1/2019 DCNMA Deputy Secretary Lekha hi chang lo ta se DCNMA hian engtin nge ati don kha aikal report tura DCNMA in District Council te nuayan staff te aikal lo azona kha ka zo bel na ni sinang kan ngai thak tak han push speaker claim te kan se bel lo nga so lai autonomous council te so dan ran ne ding ania subject an nei venity hi kan hiat sak apoi mo khop maya so tilawa helai tanga department pakhat ang maya kan ngai ni suan a fellow in karinga autonomous council te hi India dan pui noya ro rel na ran nei an ni venity so kan hiat sak fo so khop in ka ria halai ka zo bel na ni Moi te anga chang turin District Council Land Minority Affairs Department chang tu pusi la sai bunga lo somang Pu Speaker Kalome azona nei tu Pu Robert Romoya roite zo bel na khachu helai kan chana tang khan afi afel 5 year maya Governor Thupek Nilovin ti khan engkim kharon chang fin ka khia chuan cham Governor riat puina ang zelin kal angaya tin purasik achung changa po hian engemo clarification Governorin amamo angin lekha po hi kal tirani ti kha ka channa nita sela tin lunglei not bial tu MLS am tak pu MST zo nakha nia mara autonomous district council tan girls hostel delia saktur chungchang kha ania ta hian an mani malak na liu ania ma an la amaro chu na tho thei alo ni khan har satna a oma a thok tu tur chungchanga ti chuan thok theilovin a tho theilovin a renga ti chuan sarkar thar alo pianga sarkar thar chuan danglamna mi puita mu turin ron lan chu tira ran takin a boi puitu mara tehne na tho na hi thok tura ti ania tuna hian malakna akal chome ka ni ti kha ka chan thiam dan ni sela tin heta punguna ron zona kha ADC te enge ni aikal chungchang le kha thon ani ti kha ni kan thon ani hei hi DPNAR atanga le kha kan muangin ADC pathum te na hian an mani nuaya aikal an omle omlo report turin nisari February sang ni somni palia khan lekha thon chu ani tin DCNMA chungchang bi khi chu GAD na min zongin report po nil ti pek ani bokani helai hian kan soi zau du chu min lo khathiam sela aikal chungchang hi sarkar thar kalphung thar sarkarin ni za chunga ti tu 100 days priority Mizoram Chief Minister zaum takina apuan zinga mi kha ani tin hemi ba ka hian kan zawai hian Mizoram chunga cheng Mizoram chunga omle khosa kan ni veka
tin chu tiang chuan District Council and Minority Affairs Department po hi Administrative Department kan ni boka chuta chuan Administrative Department kan ni angin ADC pathumte din mun aikal chung changa sarkarin akhiat du te khretura zo na kan zo hian an thu nei na va chu tum na emo a om kan khalawani chu ni sela tin mi ba ka hian nge ni Executive Secretary te direction na petheim ti ang deuh khanin ka hria a kalu chin chia dana khan khalai po khai tiang hian toite in han chang don ta ilangin Under Secretary DCNMA in le kha hi a thon chua kan mi nga thon chua ania kha kha chu I thudik ania mo Deputy Secretary ta hian enga mo sarkar kalphung hi khriat chian tok lo na omani mai omang o ti kha ngai tu na a omani a chan chu higher authority higher official ten file ti tur anti angkhan signatory an ni angin lekha khan an sign lo thei lova an sign chu pek chu ani thrina heti ang lekha a hian athu bultan na I am directed to ti in I'm tran tang pui thrina directed ti le thu mal oma wang khan helaya Executive Secretary te lekhan wa thon na lekha kha ngani aniam zok lower post zok te khan direction an va pe ti na ni lovin I am directed to ti man khan thu nei tu sang zo kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti a kha ako kani I am directed to ti kha kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti kha ako ka chu kan khiat thiam po a tha ome Point of clarification. Kan Minister ne adem chuang lawa District Council in Real Bol so kan khiat thiam puya poimo khoping kan state DPNR in unstaffed recruit chungchanga te and administration chungchanga te son ain rol turin ni lo an mani dan ran nei RR recruitment rules te po ne ya CCB rules po ne ya arhan perfect kal ania amaro su sarkar kal phunga chuan deputy secretary ni mo under secretary ni mo chuan enga mo thil correspondent omchon avathon turani mase khatilowa a staff te chungchang thu ai kal omle omloka state DPNR department hian ava kunsan lawani ti lai kha kan sia ta thakop mai hei Mizoram chung India rama kanoma state sang kanoma state sang thunei na omani so lai sona autonomous council the Mizoram chung Mizoram chung amani speaker so lai son constitution India constitution thunga omani ti lai so undermine anga va lai ta nakal puingo ta akal phunga ni lawani ti lai kha zirjiang zok se kan ADC ria ti lai kha speaker minsia sakse malama kalzel na po khalai kha inchuti rimrem na kha rimrem ti lam ni lovin kan thunei na chi nei kan siat ve thani mani pal pela chende palva sikta lemo daivat lota le subject an nei ve an subject na chon thunei na nei ni ti lai report peturin kandil mayani an thunei na kam lo chuna ni eng ta nge lo report ve state a chuan enge an din huna ka Mizoram sarkarin state service an ni lawa DPNR hnuai point an ni lawa council thunei na almani nan ne final speaker point of clarification speaker zobel na khan khoya tangin nge salary an la ka tu thunei na manom lo ti la ya kha consolidated fund of the state tanga sumla te hi thunoi an omani ti la ya ro chu sia se Deputy Minister Khan District Council tan kaka chu arhan pa pek liaw an ni heta tuna po kalda na chuan State Finance Commission panhi nain rotna siama local bodies te tan chu poisa apeka tung chuan hau an la ani
kalai kha sia thiam ma thang ngai minister kha chan zo ti rang o khota ADC pathum te po hi Mizoram state sarkar nuaya annia ti chuan kan sarkarin aikal chungchanga andin munakha hriat adua Namas council an mania put ke ding an ni kan ram chunga mi fe kan ni kan ram chung ni man ngot an ni le sen ta sul khan chu wang chon administration po kan ram chunga mi fe kan ni ya district council subject o ma state subject o ma central parliament subject hang state ka o ma ni kalai kha ka tingo ta palchi ni lo ati tur ati ani zo ADC te nuaya eng ange andin munakha Kreturin administrative department ani angin zona zot mai ani an rural na han avain rollo chu zo ka chu kan engatang hiat ve into chu DCN ma chung atang hiat ve administrative department kan ya DCN me te ka chu ka tu na kan dan pas thina kan din mun kha aikal din mun Mizoram hi ani thini pu speaker kalai kha chu wangin ADC te po chu din Kretur chan zona kan ko zot mai ani chu dang khalai kha chu ingai dan kha adik fam kim big lo ole kha fiat se o chu ka chan na ni ole alo om ni kan member zone takte kha o kan house leader in o ange sei du ani test sei tu ni lo so Pu speaker kan sei du chu sina khan hasek bial member zone takina ron zone kha tuna hian kan MLG nga MDC ni kopte an oma chu governor in angai poimoni an mani district council chunga member ni kop oilo na dan an nei ve ni ome tin he hausian kan sarkar hian an nei bokani chung dan pani chu an bo chian ni ala na wangin file hei hi zo chian turani aron tia governor thupe kakal ania ti chuan an lo bo chia ania disqualified thei tu chu election commission anilo khulama thena ngai lo kan speaker hiani kan speaker hian adu chuan a disqualify nga a khongai do chuan disqualify lo nga thu nei na nei tu kan speaker hiani kha han soifia a try in ka ria tin kan district council kan speaker in office of profit nuaya dan bo chia a disqualify it is qualified in the dan kha kan house leader hian nim lo sela ba thaw Pu speaker office of profit lamani lo dual membership lamani hei thu randai ni khan khan kai noi chen ni lova azo na zo tu kha chiang lo 7 schedule ta kharon soya 7 schedule ta chu union list concurrent list state list so na dai ani thil hi khia chian de wa tha Pu speaker district council kha chu thu oi lo ti kha chu om lo nia Pu speaker please khia do ni kan zo ve bokang chumale district council chuan CCB rules kan nei ve MDC le MLA te MDC le MP te akop the ani ti chiang ti ge ziak chu Mizoram state hian kha dan ve tho kha kan lo pasa chu abo chiang e chelo ti kha governor in khedua chu wang chuan in soifia na chan sa pe ni ti chuan to pa thu chu ati tluanga ama ro chu MLA tanga ban thei tu chu kan speaker ni dan an bo che chuan ole ni he subject hi soi lo bom khop ma ni thil hi ani dan siat zel ta hi tha ne kan house leader sen khan in thil pakhat kan siat tu chu tu ra kan soi pol deuh leka office of profit chungchang le dual membership chungchang khania office of profit a chuan governorin a enanga thutluk na policy mai lawanga election commission of India ngai dana zot turni ti chuan governorin a chul le thati a case zirin a case an enanga he disqualify omani ti chuan disqualified he tu chu governor ani amara chu dual membership chungchang a chuan kini khan disqualification of members Act 1975 kan nei ni khata khan exemption list chairman vice chairman member of the autonomous district councils ka oma omje chu MLA poni theya MDC member poni theni ti ani ma se 1986 khan
amend dan nia chuta chuan chairman vice chairman member ti kha thlak thlengin chief executive member ti in executive member ti na thlak thleng ani chuan 2006 a khan amend le ania kha principal act 1975 act article 4 kha a delete tani a omit tani dual membership ni theira kha pai saktani ti ani ama ero chu ti role chuan member zom takte house te kan ron du chu heng thil omsania keni na vena kan soya danglam lo thei ani lowa chu wangin akal kong akal mek ngai la office of profit chungchanga ngai tu chu gaf norania ngai tu mayang chutiangin dual membership chungchanga ni pon akong zo maya chu wangin kan soi kha beng warnan mangila du tok kila